کامیس زنار گوت دبیت دل روسیا جی هندک واقعا کدنو که چه بنیه خوش بید ایک جوانا راوستاندنا شریعه که بجم مرجن روسیا چه نبو راوستاندنا وی شری بله اشخوا هورین و اشعیان زنار شنو اما به هوری آنی زمان بگیشته چرچوه اوسه روسیا لگل وی که کو نکو تنی اگر بسته که بیراگاندن شر به توایی به داوی به جبا به داوی آننا شر به توایی جه مرجن روسیا بیگو من ده سرطایی ده گلک مزن بو اف حرمن که همود بین کنترول ده پیوسته بی ناس کرن و که اوکراین نبه اندامه که بلوکه که سربازی به تایبتی ناتو و حکومت اوکراین بیگو هرتن هالبجارتنا نو بيكرن قالك شرطين روسيا هناكو اوكرانيا يعني بتواي وانا رد كر بلام دياره لالاسكا بوتين وترامب لسر هن خالان اللي هف كرنا انكو بوتين هاتيه لسرويكو يعني خط انيكو ايرو هي دوردا شربي راوستاندن و باشي ادي لحف کرنه که یعنی پیمانه که آشتیه به امضا کرن بالام جبو امضا کرنه پیمان آشتیه پیوسته ev mesele erdice be safi kirin ku zınarşinoje behsevi kir. Rusya ve gave 5 heremen Ukrayna bere destevi daye. Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporojye Kırım. Na do Donald Trump tweet'e avet yani de hesaba koy X'e da belav kir ku peviste Ukrayna Kırım'e jbir bike u NATO'ya jbir bike. Efte vavatı ku Rusya anku Putin razı bu yakuz der xeynici Kırım'ı mesela ev çar heremanda kotebej vere kirin. Jiber ku Rusya ve gave van ev heremin çar heremin ku heyi ne ku bir tavayı kontrol dike beşeki van kontrol dike. Jvan tane Lugansk bir tavayı hatiye kontrol kirin. Alam Donetsk, Zaporojye, Kherson nivi van deste Rusya'da yani nivi zedettir. Bes nivi edince deste Ukrayna'da ya. Rusya hatta naha yani daxwaz dikir ki Ukrayna hezin xwe jivan heremanjê derbixe. Balam diyare razı bu yeko di xettê heyî de şer bê rewestandin paşê êdî dest bi gotbêjan bikin. O garantiya ewlehiyê Ukraynayê jê weke zinarjinoja anî ziman weke xala 5 madde 5 ya NATO'yê diyare li ser hatiye lehevkirin Witkoff nûnerê taybet ê Trump ve kanî ziman ku Putin biya qebûl kiriye. Ev çi watê ku ne ku xwe endamtiye Ukraynayê de nayênî qaş kirin nabe endam. Balam garantiya ewlehiyê çi ye? Yani devletên NATO'yê Amerika, Avrupa bi hevra garantiye bidin Ukraynayê ku eger êrî şekil ser Ukraynayê hat kirin ew dikarin müdaxile bikin pêşî ve êrişkariyê bigirin. Wekî xala pêncan ya NATO'yê de tê gotin ku eger êrî şekil ser endameke NATO'yê bêkirin yani çend endamên NATO'yê bêkirin ev yek wekî êrişe bi tewayê NATO'yê li ser NATO'yê tê nirxandin. û bi vî cureyî garantiya ewlehiyê jî Ukraynayê tê dayin. Anku Ukraynayê nabe endamê NATO balam ewlehiyê wê weke endameke NATO'yê tê parastin. Bi vê yekê ve diyare li gor gotina Witkoff Moskov kabul kiriye yani Putin razıye. Eğer İro tehevditina Zelenski da payra li Avrupa'yanda li ser van xalantê li hevkirin diyare di nêz da hevditineke sêalî yani bi beşdariya Putin, Zelenski û Trump pêk vere û êdî rêya aştiyê ve dibeşehiyan. Spas bû te û zinar Kamis tu ji Rusya û zinar ji Almanya gelin bûn destet hewa xweş.